Tugiye kureba inzoka ndwi nini zabayeho mu mateka y'isi. Ku mwanya wa karindwi, inzoka yo mu bwoko bwa anaconda ya metero 11. Mu gihugu cya Brazil, abubatsi ubwo bubakaga baguye ku nzoka nini cyane yo mu bwoko bwa anaconda ifite metero zigera kuri 11 z'uburebure. Iyi nzoka yapimaga ibiro 400 mu buremere. Yagaragaye ubwo inyubako yasenyukaga. Abubatsi muri icyo gihe bafashe video. Ibi bikatwibutsa filime yakinwe na Jennifer Lopez yitwa Anaconda. Iyi nzoka yari ifite metero 1 y'umuzenguruko. Gusa ntihamenyekanye niba iyi anaconda abakozi baraje kuyica. Muri igitangaje ni uko umwanya wa nzoka ndende yanditswe muri Guinness World Record ipima metero hafi 8 gusa. Umwanya wa gatandatu, anaconda yo mu ruzi rwa Brazil. Anaconda nini ku buryo budasanzwe yasakajwe muri video ku mbuga nkoranyambaga. Yasakajwe n'abarobyi barobaga. Ikiyoka kinini cyane kigaragara kiruka mu mazi gihunga ubwato. Kikaba cyari gifite umubyimba munini cyane. Abarobyi baragenda bagisatira ndetse bakagikurura n'umurizo. Nyuma y'uko iyi video isakajwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byagiye bivuga ko abo bagabo batatu baje guhanwa bihanitse, bahanishijwe gutanga amafaranga ndetse kugeza n'ubwo bafunzwe kubera guhiga inyamaswa batabiherewe uburenganzira. Ku mwanya wa gatanu, Nabau. Dukurikije urutonde rw'ibintu biba bikomeye cyane ku isi, Nabau niwe inzoka ya mbere iteye ubwoba yabayeho mu mateka y'isi. Ikaba yari ifite uburebure burenga metero 30. Abaturage bemeje ko babonye iyi nzoka mu mazi. Ifoto yafashwe n'indege mu kirere igaragaza ishusho y'iyi nzoka iri kugenda mu mazi. Iyi nzoka yaje guhabwa izina rya Nabau. Ibinyamakuru byinshi byagize icyo bivuga kuri iyi foto, bibaza niba ifoto itaba yarakozwe na Photoshop cyangwa se ifoto akaba ari ukuri. Gusa abaturage bemeza ko iyi nzoka koko yagaragaye, kandi ko kugaragara kwayo ku ifoto atari igitangaza, kuko mu mashyamba ya Amazon hataburamo inzoka nini cyane, kandi ko inzoka nini cyane zigaragara no mu burengerazuba bwa Afurika ya Congo. Ku mwanya wa kane, inzoka Medusa. Mu kwezi kwa munani ku itariki ya 23 muri 2011, nibwo inzoka yo mu bwoko bwa anaconda yigaragaje mu mujyi wa Kenzi. Iyi nzoka yapimaga metero 7.68 z'uburebure. Muri icyo gihe niyo yari inzoka ya mbere nini yafashwe mu buzima bw'ikiremwa muntu mu mateka. Byavugaga ko iyi nzoka imaze imyaka irenga 10 ku isi, kandi byasabaga abagabo 15 kugira bayiterure. Nyuma y'uko ino nzoka ifashwe, yashyizwe ahantu igomba kurererwa, nuko uwayitagaho ayiha izina rya Medusa. Ku mwanya wa gatatu, inzoka ndende cyane ku isi. Iyi nzoka ndende aba bagabo bafashe ipima metero 8 z'uburebure. Ikaba yarafashwe mu mwaka wa 2016. Ibinyamakuru byatangaje ko iyi nzoka yapfuye nyuma y'iminsi 3 irimo gutera amagi. Iyi nzoka yari ndende cyane. Nta uzi impamvu iyi nzoka yaba yarapfuye iri gutera amagi, kuko iyi nzoka yari nini ku buryo buhagije. Ku mwanya wa kabiri,
Tita na Boa. Abahanga batubwira ko mu myaka miliyoni 6 ishize, nyuma y'igihe cy'inyamaswa za dinosaur, habayeho igihe cy'ikiyoka kinini cyane. Imyaka yakurikiye myinshi, iyi nzoka nicyo cyari igikoko gikomeye cyane mu mateka y'isi. Nyuma mu myaka ya vuba, abashakashatsi bavumbuye amagufwa agaragaza ko Tita na Boa yabayeho koko, nk'uko ubibona mu mafoto. Ku mwanya wa mbere, ifoto y'inzoka nini cyane. Dusubire inyuma gato mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo umushoferi w'indege yo mu bwoko bwa helicopter yahabwaga misiyo yo kujya muri Congo. Mu rugendo rwe yatangajwe no kubona inzoka nini cyane iri ku butaka hasi. Nyuma yo kuyibona, yarahindukiye ahindukiza akajugujugu ngo ayegere ayirebe neza ndetse anafata amafoto ayegereye. Nibwo inzoka yahagurutse itangira kurwanya akajugujugu. Abantu bagereranya ko iyi nzoka yari ifite metero zirenga 15 z'uburebure. Mu myaka mike ishize, ifoto yoherejwe muri CIA kugira yigweho. CIA yasanze iyi nzoka yari ifite uburebure bwa metero zigera kuri 60 z'uburebure. Iyi ni nini cyane ugereranije n'inzoka ya metero 8 yanditswe muri Guinness World Record, inzoka ya mbere nini ku isi. Gusa nuko isi ari nta munoza, iyi niyo nzoka ya mbere ndende yaba yaragaragaye mu mateka. Inzoka ishobora kwataka akajugujugu iri mu kirere, yari ifite uburebure bukabije cyane. Niba iyi video ari nziza kandi gushimishije, bitwereke ukanda kuri like. Ntiwibagirwe kandi kugira icyo tubwira muri comment. Gisangiza abandi maze ukande kuri subscribe. Thanks for watching. Nah itu kini ya, nah itu. Nah, apa ini? Dasarkan lama apa? Taruh sumpah jangan bang.